klaim o Cristiano Ronaldo lengba o Sadio Mane pelem ke Al Nassr ya ke Al Fayha haka jingilek kai Saudi Pro League pelem ke Odisha ya kiri la Black Star haka jingilek kai Indian Super League pada yang sama ya phiki paralok ki berjumpa ya ki video haka ne ke channel haka jingilek kai haka Saudi Pro League ke Al Nassr persya ya ke Al Fayha haka ne ke jingilek kai ke Al Nassr ke lelek kai klaim dan lang o Cristiano Ronaldo handai lengba o Sadio Mane kala la ban pelem ya ke Al Fayha haka ne ke jingilek kai haba phaish ke ne ke jingilek kai dai ke Al Fayha ke bayok shaw ban ki ya kejar lengba o sakala haka menit ke bahan rew bat hado ban takut ke kelas step ke Al Fayha ke letam ya ke Al Nassr da cikon lanot haba wan ban peteng ya ke la ke baar ke Al Nassr ke liak ban penphai ke ne ke gol dai haka menit ke bahannya buar lengba o alamri badai tat haka menit ke bahannya pondrew Sadio Mane uliak ban tap ika gol pentam na ke benta ke Al Nassr bad haka menit ke bapara pewar sejesen Sadio Mane uliak biang pan ki ika jar na ke benta ke Al Nassr bad hado ban takut ke jingilek kai ke Al Nassr ke lelak ban penlem ya ke Al Fayha dalai la ke wei haka ne ke jingilek kai haba phai ke jingilek kai haka Indian Super League ke Odisha persya ika kiri la Black Star haka ne ke jingilek kai ke Odisha ke lelak ban penlem ika kiri la Black Star da ar la ke wei haba phai ke ne ke jingilek kai dai ke kiri la Black Star ke bayok shaban ban ki ya kejar haka menit ke bahan rik penyau lengba usernik bad dai haka menit ke bapara penyau ke Odisha ke liak ban penphai ya ke ne ke gol lengba u Mauricio bad aswa ban waino ke jingilek kai kata haka menit ke bekandai pewpra ke Odisha ke letam shikamat lengba ke gol ke balatap da uwanlal Rufila bad hado ban takut ke jingilek kai ke Odisha ke lalak ban penlem ya ke kiri la Black Star da ar la ke wei haka ne ke jingilek kai haka Indian Super League ku boleh shiboni phiki paralok ki berjumpa ya ki video haka ne ke channel ini sekendok pat haka wei ki video ku boleh shibon